when ka puto when we mer maro mun kyon bodo ngato afa afo matek moderator lokay ne matin jenge nyo simme wajo ni wa mero douane pa choli i parliament wa mero douane malon i kaka choli ero ne ene gina pere tek mukela kalego wundo pade ni wa mero douane wa moderator i chawale ni kawati parliament dano wen ko lanya gil barakoga ngari moy kan mo noy corridor mi parliament chaho mere bago dogero lanya ka ono donga to tie ono koru gina ko man peti me ya chuli tek ginera ka mo ken ka tika wori wa yo mi agi kampala mi o gulu mi tiramoro police wen magi joxe wa yo dano wen tek ko nena chaho ko lanya ka ono donga to mere kori ka ona chuli no MPs are real nyo adega ngwen no mere kumi ono beru be adada tiro toa Bible wajo ni jemi weng tiki karne donc bene were ngini ginu mani be ke wero be pere kado gine eni pere ti iporo kit mangat eno berga tijkwere wero don kerwi kama be adada o wero polkare lutela mokene mapigi chung pikara kari beber ko pot kui wa ngarma par pigi pere ngarma do nyingi ber pere ento ikar mu donga to agi parliament niu donga to po met gi willi widar ma twal te lo keningo wundo pade kar ta mu to ti parliament ono gi woro gi wajo ni MP McQueen loyo do pade ano twalo ikar mo to ani tap icha no darwen gilojo lanya gilbar keken gi yamuo ilo lok ma peta lok balalo do to amiro titu kirma balalo o donyo kwere gangwa kawi apo ikar ma orwata gi president Yoweri Museveni ibara legi yoture ana beriki MP mo amaro ma waje gila dirlo bani watie gi jomone magi tika kwayo die magi woro gi mudugo die gi tika chamo porpa dano with impunity kila le mo waje kwere apo ibe wila dirlo bo ni watie gi kaki mukene magi tie gang bodo ya choli kan gi tika to yeno chui ami example ire awajo ni chalo ya mati dikale eni wengi tika tona ko mi maka president Yoweri Museveni tieke o wajo ni po boter karmalaji no i choyo gina gilone executive order ada i 2023 eroni o mi executive order i karmo mi executive order i order eroni o beriye soft ma wajo ni imiyo kare gibalalo matiere mi goyo cheli ingomgi tujupi ingomgi gino ngeo diegi wa po cham por padano leno oberu sof da oberu mabebe former minister Grace Kwechwin otemene chaori yo balalo la chen gutu tongola go chaga wachini tuo magiloni foot amab di gistie pigi romo kwanyo die goti oberu ka ponge kireno divio mame kwa mamoro o wajini eni lok gopa tuo mo pege magiloni foot amab disease parana gimedinero divio ginero gangwe la kankuja bunwero lokoling e karma minister manyero biro Kenneth Omona doctor warapo wiye ne ojone anywa pa balalo matieni donc tika karameno Kenneth Omona o terwari ki president Yoweri Museveni abira for president Yoweri Museveni e wangi eni president Yoweri Museveni non oda momio ena wajoni balalo wen kodongo aho kari wilo ngom iyo mabe nye wilo fraudulently kode aho gi lo bacholi lok mokene ginero la chen enka kenyu eno kama watiye amiro tituni kachalo botwi pade kan ngom madongi tiyo gi bere gi mi ching balalo ngom vut ngom matiya twaran
ma iau chue kid magi mi kari ngomle eni it balado memo so parlamentario magi agi gang por dokuja ma penduzi ka chel gena kol eni mung mo peye gine gu gware gu tiero la mo gu dugu pade kan e pade portu kan jone gu bir ka poko tienne gilu tela mi pade ali mi abit l'hôtel mi pade gine gu ye ni gi yublan title gi processing document gi mi ngom le eroni e karma jone gu tiero gi chingero ni tap gu cha processing document gu ti ngom pa jopade gi mi ching balalo l'hôtel ma portu kan ma ikar ena kejo atero ge MPs lu wara MPs ari o ma akani awa ino megina pingo pe o mi ro tiro jo lok le eroni yako pingo ye ni ma pendus gi kurunge atini state ena tiga tikwetki itawa eni jone go do property pagamente go do broker dealers magitika tiu jimi pa chuli mimi ne chikmiri awa jini chano ngiyo ni MPs ari ole eni gin magiti te ono pier tek loyo ere mi charo kaka chuli pingo ye mi gam tiene eni pingo pe ono tet lo gatigi lo tela mati pade we ko kwero go waja tini ko we ko consulting wa pin tampa down ti ngiyo kira go gam makwere ni ngi wano titi gigamente jimo ke no lokete chawa ena yera pe igi gin maraj loyo ene luoro ilobole eni o wero ini no ema ko kipigwa awa yini ka no donga to tie ono kono jo timio eni guma bere bere gulu wolu tela mi pade wen gwaje ni MPs wen gubetie kare MP ma atun kuja ko mo betie ti omegina gilu megina mati pade gin na pire tek loyo ene wa meru wono duan pacholi de chawale eni iya yomni oloto balalo kitika chero kachalo bodwamu woro kuja isaid madaki gulu ichani de pa balalo tika a owero la sida fo Jerusalem sale awai la dit inyur example mabe arada de pa Salim sale mono ti gangwa ya morni ere ye o chago gi loading de ma mege i truck de o chero ngol karuma awai la dit any example mabe 5th division commander la sida mati anga gora oberga tieta kami yara progress report ma waja tiri wano tikari mutie achira ne ano kitma go gor ko de go kwaje mo kenen ga so arrange bene go tore ka ka chel gitikari mutie igure ere kitna pierre tek loyo so itawale ene oda ma president Yoweri Museveni meyo ma wajone badalo wen kodo aaro atamele ene oda ma be adada o wero kero an Gilbert Lanya mati FDC ni Paul Kare ka gin ma be wa wajone be eno wero ge ma harwani iloble enomier be straight e be very objective teki gin ma be wajone be ka gin ma right e wajini la dit president Yoweri Museveni gine ene ka watimo kitman pi be ka actually tida lege president Yoweri Museveni ne o chung ilok ma mege mo wajoni e tara winyo down tika vome ni ko gong teki kuyo kartap balalo budugu en lok le eroni en wo mire lu tela mo chunya da e lo da teki wa yer lu tela magoro kuyo bu karoni tap balalo budugu wa mire dong wa yer lu tela ma tek telo dong atoge weri kui o kabnitap no wanu ngoti parliament dongo wajo wano dongo togi gilu tela mo kene mo chung pikara wa wajo ni wigi ngom madam badalo agi ngom gi ichawale eni ngom matili eroni karibebe wila karibebe tibning dongo beru pein wanero ngoma gi timpi ngom le eroni pikara chori le ene eno mirlu tela matera dada pien ichani logada jomo kene wajo ni eni tichalo gweno nin ka ku YouTube ni tab oni anu jode momme gidugo bere watika ti regi wigi ngom wunto mo mi ngomu it balaro e chawale ne tek balaro mo ani tab gi ngomi chak furu ngomi ni ko pet chamo ye chak furu wek dong kado chingo gidugo anga amaro chwaro die ne paro njugini kade tika fu ngomi
donc bene actually ka ta go beru riek o wero ngom mi kwa yo die gi kero pat ngom moy ken magi tiu ko mi kwa yo die ngom eni do non productive pibiru fatal mi furtam si pa balalo eni gitika word merka weng gitika kwa yo die ka weng male eni gina wan pi wa ye donc a cherka tuelo ka balalo itara wa no report magi wajoni balalo mo kere mo ding mika ka a wero ngom pachuli dok gitika wilo chingenge gitika mede gi goy cheli ngom pachuli wa wilo tika tebe ka berario achiel bodwi pade kai o wero wajo oro donga to digo diku mo fotpia wa a be chero ka mo ken awajo oro donga to re digo chon wa be chero ka neno kwere mabalelo tika goy ye cheli anga amadung pi war wa president Yoweri Museveni alego won press and media fraternity mati pa de kan diri o diko bay chario ade wa a ku do kaka chel wa mira wa ring wa chere wa tinen chel mere mabadalo tika goyere ni anga amatika mi order yere kado pi war wa commander in chief president Yoweri Museveni ma iwa yompi order ma goloni inong yanga ti diri wa bineno je mukane ingi tela me ya choliba miro gina gilwoni action oriented passion gina pierre te kong tiet inen indi kumi pi tiro ber kampala ken pi tiro wuni lo wuni social media eno awaji go donga tore tin arabina vuru kain digo ton wati nen gi wangwa kawa no chelle endi tie wa pin joma gitika go chel badalo ni gindo ki war president mere ma parti Yoweri Museveni wa mete ko nyangwa ti digo no wati kono lo kama giko mera ane chao timarai lutua i parliament kero na wetu kwere wa meru ngono dwan jimi madiu ka hachuli tima duwa dada ento lutera lu woro mo kene pangiu kono gi luora kono gi nywala gi ma para pangi ngomarai la bola ne la chinga pera mo ber madid loyo ikar magi lor wi karuma awajo gilu tela ma chuli parliamentary group awa umegina gilu megina wachiru karwe state house wachiru wakwere peo beru bal pa chuli nigi lobi karuma ikarma chiro a o imasindi pot ado taxi matika biro pade o vurrong ni na dek imasindi pot dano wentika koka bas matika biro kitkum kong mi do yifer ken gute meni gi chero isaid mi pakuja joro lor pako ado taxi ario marugo vurofere dog pak dano mati taxi wen o merchul aliwa parbi ko mi na cherche mi ngor ge pak e kom taxi o merchul ali pierde fo taxi kene ano dano a para bor mati taxi mege mo kay no ngi ko wo jone tiene mati wo chulu ke taxi yo wati chero pade wati chero ketkum itano tiene mo ken pere mi chulu pak kan kai neno ichiru pikwai e karma luo MPs lo wara wayo jone wo chiru ka konyo dano jomo ken wati ni ngiba wano ti gamente ko ni gamente neno wagi cholwang ka wadanyo lo ka komero ti awai na yela mo pe we ano la nyagilwa ma pe gamente ni anda chiri ti iya yomi kom president Yoweri Museveni ingiwa Museveni bere maro dano ma logo street dano ma logo da e karma wo chiru wo tugu wo ko ni dog park awada tere le enemy bias acha kwano nying park mati Western Uganda awai kai agi kasese itero bara ikargi Queen Elizabeth National Park ma irio almost 80 kilometers inside the park iwe liji wa yo iwe jobi awai ni gicha ko chul kuna were gimo pere kai agi kasese ingolo Fort Portal ikaro semliki National Park mo magi chul kuno ke agi bara ibiru masaka ikargi Lake Borough National Park ana amachulu kuno awajo borgate ni POB bias ko mwana chuli le eni biasness pingo yo ache leken mabine Northern Uganda gichula iya yomni president bero winyo argument kita war kero kwere o were lok momege bero obesinki reno president bo jawati ni lok le eni lo hada pak mo kene pingo pigi chulo
jomi o wagu ber wachini mutaga makarni kono kero yedle kono kero yedngo si president peñoni le mati Queen Elizabeth le mati semliki do pargi le mati pakini si lo toi ginna pire teglo ere wo chole gundu tela mapegi luo wan kaka chuli teke wo medegi chwalo tela magi luo teke wo chwalo tela magi wajini gin property pa state te woket donc ba neno kira jibne tika biir kere wangeni nentel gi tika miro property pa state keken kado yiti property jimi pa state eno ngi tiyu kwere minyo ara chuli ti gumma bere chawale ene wanpi obi yete mingeno ni oneno chinja kira ngi aro kere boss mi ko team oneno kira ngi aro kere record boss mi ko team o goy ma pendu so hands down NRM primary election o code won koma dek mamua ma tiak o goya ko loko flat e primary election awu magi ronye no tobi mama na anyangwe pigi ngeyo o goy won koma bij la konyo ma right e primary election ento go manipulating go tiyo go declaring jodi e ayumi ko we ko pa NRM won komba NRM ti amoro o wada tere NPB kerosien o wada tere kuile enegi yaga dogi declaring joni fraudulently li enene nyurni a chuli kara pika mami o wero amita fo lu NRM mati ya chuli the original NRM mati ya chuli ni o megina amita fo warada gingeyo anga amabe anga amaraj original NRM go wada tere 1p o miroti ming piti NRM mo ma yene gi mangom pa chuli piti NRM mo ma yene gi ti kwere mi for jim pa chuli ento wan to mo ken mo football la kenyeni o we o pare men tin dagi o rosari o cha ko nyin do ma la kenyen mai cha ngi lugo na cham ngunya wan to ma o la kenyeni ende tamni ino piri tek total itami yende ruba o mere ti dong mi to bo mir pa miri pigi ngere gamende bedore gimaro ngad ma logo da teki logo da ma konyo kaka gimo ma timi pere tilo tuwa kui matika bioni ana bioni ma ka legwa lega ken dogwa mer wa cheni e charo watika lining up lutela magi par pi kaka chuli o tim boss biktiye karigi yerno tim po kwano ento lok ma tim logo ni lok me choro direct donyi widana vida ingiwa politics pikwan ento kagin ma right itere fesi wa no jone ginin right ene gina waram yero dog ma oti dog parliament eni wa merlo tela magiro mu chuati on the floor parliament giwajo ni wa chulu die pa chuli ka chulu die pa chuli pere one bero this time pe o mer gineni magi chuati giwajo ni guri pa de giket ye tamak ilpi romo mwechego itero wangsawa dek wangsawa ngwen iwayo piro mtijwerwi wangdano lutela machua ti magi wajo ni ngom pa chuli pigi tukwere ma gikina omegina ichawale eni gin maro tiga biri parliament wala tinga president Yoweri Museveni waji gidoge o wachini inore Uganda kapigi la chek mingom ti donro bo bero pere ichawale eni minister la chincha onoro kerowe order paper i parliament agenda okerowe agenda ma atoli jero advising o wayno jonne watika cher kar mi kui log mingom ere pen ka gi kume ma go wala tiri teke gi kilo log mingom parliament passing log mingom eni ichawale ma watika cher ka bolu kuini ti kui o berupe tunko malami Uganda pier chani ngom mabe loyo ngom ma wang lukuoti ye te tunko malami Uganda ma tunko malami Uganda ne gitika ne ana chuli keken ngom mabe joti ye tilo toa teke wa yeru MP ma lege tiek mo kene tie ma mero adela wang tiek mo kene tie ma pimero duoro teke wa yeru MP ma o parliament tiek wa many years no kongi chergi beri caucus kongi vorgi yako kado ngi bienu gi voting we are finished e wangi eni adaga matika bienu Uganda le eni jomo keno gitika nene a gike gidong chok maloga da bene donc gitamani gi lok pen ti ko wen
wek pen chekle eni o favoring gen gilo tieno ma megi kakagi pingar mo volwu ni jone gi marwa ya mama pere kuma chuli gitiga tij mer go opportunity minero mit tij gilo tiena chuli wek gino yo mit toro jemi pa chuli wek la ko dok megi kiro balalo li eni timo ngol eni wing is a plan move endo wan jomo kene kado gi mi mu gatte mani gi mi chenne mani iro yo mi gamente mari mit tij kweri were ilwenyi kum kagani were chat jim pa kagani afoyo What's one? For you, like radio, I'm getting